Nazoveš svoju svinju Napoleon. Wow, ljudi, ko ne zna koji je Napoleon i ko ne zna što ne sme, jer mislim da je Napoleon nije bio dobar za Francusku ili dobar bio, nemam pojma, ili vjerojatno je bio dobar i nemojte svinje da zovete samo u Francuskoj Napoleon. To je to. Idemo do 7. Kada su sme čovjek da prebije ženu najviše jednom u 30 dana. Ok, pa ljudi, on ode prvi mjesec, ubije ženu. Ljudi, zamislite, jednom mjesecu dođe čovjek i ubije ženu, to je jedno prebio. I ona umire i šta se ona desi? Ništa. Novu ženu traži, jedan mjesec prošao, odmah opet ubije. I to ide tako do 90. života, 90 godine života od njega. Koji budala. Idemo dalje. Ok. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, baš glupi zakoni. I ja sam napravio malo pre neki thumbnail, znači, znate vjerojatno što je thumbnail. Ja mislim da je on baš dobar za ovo, ali imam još boljih. Ja ću da u drugoj epizodi možda da stavim taj thumbnail drugi, pošto je on grafika je bolja, ja mislim, i baš malo cool i trebalo mi malo više vremena nek ovaj na prvoj epizodi, ali vidjet ćemo u drugoj epizodi kako će biti. Ja moram da sad tražim zakone druge za sljedeću epizodu. To je to. Vidimo se. Ćao! Ok.